Siyalibingelela, siyalamukela njalo lonke babukeli labalaleli abadala labatsha elisendaweni ezitshiyeneyo khonapha elizweni laphandle kwelizwe. Silamukela kusona isifundo sesihlanu, isifundo sesikolo seSabbath. Ngilabafundisi bazalibingelela balamukele nxa andubana singene esifundweni. Mina igama uIvan Siziba. Abafundisi cela ukubana libingelele lamukele abalaleli lababukeli. Salibonani balaleli lababukeli endaweni ezitshiyeneyo. Siyathokoza ukuhlangana kulesi sifundo kuyona le iviki. Igama ngumfundisi uSija. Salibonani babukeli, siyabonga inkosi esihlanganisile lesi sifundo. Igama umfundisi uMiladube. Salibonani lonke, siyathaba ukuhlangana kusifundo salamhlanje. Mina igama nguPastor Lulamachuma. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngesifundo sanamhlanje. Sicela usithungamele kiso, siphe ukuqedisisa, ukhulumisane lathi. Ngalesi sifundo sisincedise njalo uzwisisa uyintando yakho ngalesi sikhathi. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga. Njengoba sesiphawulile lesithilo ubana singena kusifundo sesihlanu lapho esikhangela uJesu njengombalisi omkhulu. uJesu njengombalisi omkhulu. Isifundo esijileyo, isifundo esijulileyo, isifundo engilokukholwa lokuthemba ukubana sizathola ukudla okunengi okumangalisayo ukuzasiza kusiphathise ekuphileni kwethu empilweni yethu yesiKristu. Bafundisi singena kusifundo sethu sona sesihlanu. Ingxenye singakangena okungcono ukubana sithole indinyana yokwaziwa ngekhanda bese siqoqa isifundo. Sizacela mfundisi Sitsha ungasinceda ngendinyana yokwaziwa ngekhanda. Siyabonga mfundisi. Indinyana yokwaziwa ngekhanda siyithola kwabaseKhorinte besibili ngo4 iverse ngelika6 ithi yona ngoba uNkulunkulu owathi ukukhanya kuvela ebumnyameni ukhanyisile ezinhliziyeni zethu ukupha ukukhanya kolwazi lwenkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaJesu Kristu. Siyabonga. Iza kweluleka ngokuhamba kwesifundo. uJesu njengombalisi omkhulu Juma. Kade wafundisa njani uJesu? Indlela ezisebenzisa wasebenzisa ndlela bani ukufundisa? Njalo lezo ndlela zazilemiphumela bani? Zazifinyelela njani abantu? Ungathini mfundisi Juma ngoJesu njengombalisi omkhulu? uJesu njengombalisi omkhulu kusifundo salamhlanje uvezwa njengoJesu oweza emhlabeni, wazalwa, waba ngumuntu, waphila phakathi kwabantu. iBhayibheli nxa ufunda uJohane ngu1 ithi yona ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu. Uverse 14 abesesithina ulizwi waba inyama, waphila phakathi kwethu. Sabona ubukhosi bukaNkulunkulu kuye ulizwi. So kazange asuthiseke ngokuba sezulwini, kodwa simbona njengombalisi omkhulu esehla esiba phakathi kwabantu. So umbalisi ukuze nxa ebalisa abantu bamzwisise kumele ukuthi abe phakathi kwabantu, abe ngomunye wabo. uNkulunkulu uhlangana lathi lapho esikhona, kasiyo uNkulunkulu okhatshana lathi. Siyabonga mfundisi. Mfundisi Dube, sithinta ngoJesu njengombalisi omkhulu. Kade kuyini ayikufundisa uJesu? Nxa wayesiza uJumu sebalisile ukuthi uChizulu abuye emhlabeni azophila phakathi kwethu, injongo yokuza kwakhe yayini kakhulu? Siyabonga mfundisi. Injongo yokuza kwaJesu kwakuqala ukuthi uluntu soluwile. Ufuna ukulibuyisela ekuphileni okwakukhona izolo bengabantu abangcwele. So uzoveza ubuNkulunkulu. Ufundisa ukuthi impilo ibinjani izolo kungalasona. Yena ngokwakhe ubuyazoveza ubuNkulunkulu ebantwini njengoNkulunkulu enguJesu engumsindisi. So sifica lapha eveza ukuthi umuntu kumele aphile ngayiphi indlela, ngendlela ekuthi umqondo okaNkulunkulu uJesu. So uzotshela abantu lokubatshengisela ukuthi ngendlela enje lingaphila ngalindlela lizabuyela empilweni enaphakade impilo engala sono yakuqala. Siyabonga. Uzosivezela indlela yokuphila. Uzoveza uNkulunkulu. Nxa esize emhlabeni uJesu lapha Sitsha, ake sibole kumqondo lo, kumbe sibonele lesi siphiwe lapha
esojahalo owayelisotsha ukuthi umfana lo walimala kakhulu kangaka empini kangangubana wayengasenelisi ukuhlala wayengasenelisi lutho wayesedinga ukuthi asekelwe kodwa mzukwane evakatshelwe ngomkhulu webutho uyakhuluma la yacela ukuthi bengisilwa ngaphansi kwakho kumbe bengikulwela kodwa ngizake ngubone nxa uJesu esize emhlabeni lapha nxa uJesu esize emhlabeni la ungena emhlabeni ethola uluntu lunjani indaba oyikhulumayo mfundisi indaba ethathekisayo ngoba nxa sinanzelela lo umzekeliso kumbe ufanekiso osetshenziswe lapha okandoda lo isicelo sakhe uthi yena bengisilwa kangaka ngisebenza kangaka empini ngilwisana lesitha on your behalf njengogeneral wami kangaze ngubone uJesu uthola uluntu lusesimeni esinjalo ntathekiswa ukuthi undoda lo ugeneral kuthiwa khona wehla walala phansi ukuthi awangena ngaphansi ukuthi undoda lo anelisi ukumbona uJesu mbona ngani yikho kanye akwenzayo nxa efica uluntu luphakathi kokucindezelwa yisono uJesu uchiya ubuNkulunkulu bakhe lenkazimulo yezulu ukuze ezefinyelela umuntu othunjwe yisono kumbe oncindizelwe yisono so sinanzela kakhulu kulesi sifundo ukuthi sisitshengisa ukuzehlisa kukaJesu esiza ukuze ezehlawulela umuntu osewele esonweni so ngezindlela uJesu nxa esize emhlabeni uza emhlabeni ololuntu olukhalela ukubona ubuso bukaNkulunkulu ukuzwisisa uThixo ukwazi uNkulunkulu fundisi Choma nxa sikhangela incwadi yamaHebheru lapha 1 ivesi lika 1 siya ku4 iyathinta ukuthi emuva ngalo uNkulunkulu uzivezile ngendlela lezi ezinje ezitshiyeneyo kodwa bese sithi ngalezi insuku uzivezile ngendodana yakhe uthini ngalindaba kaJesu esiza ezoveza ubaba okay so uNkulunkulu ubekade eziveze ebantwini kusukela kuweni komuntu kuTestament elidala simbona eziveza ngabaprofeti eziveza ngendlela ezitshiyeneyo kodwa lapha kuMaHebheru 1 kuveza ukuthi lamhlanje uzivezile ngoKristu uKristu kazange asuthiseke ngokuba sezulwini weza phakathi kwabantu nxa kuyikuthi uKristu ngabe waba ngulwani umbalisi osindisa abantu ekhatshana kangiboni ukuthi babe ngamzwisisa ngendlela esimzwisisa ngayo sesingamzwisisa ngendlela esimzwisisa ngayo so simzwisisa ngcono ngoba wabuya waba lapha emhlabeni kazange abe lapha emhlabeni kuphela kodwa wazalwa njengabanye abantwana wakhula wadlula phakathi kwenkambo yabantu lokulingwa njengabantu belingwa so ngabe kuthiwa waba ngulwani umbalisi olaphana ole gap phakathi kwethu laye sasingathi thina hayi yena uyikwanisile impilo engcwele ngoba evele ezulwini ubevele izinto zimhambela kuhle kodwa ukuthi abe njengathi adlule kunkambo yethu khona khiyana kwenza ukuthi impilo eyesikristu nxa siyikhangela impilo yokulunga nxa siyikhangele ibe impilo esingathi nayo iba relatable to us iba impilo esiyibona ukuthi ingakwaniseka nxa kuyikuthi yena uJesu uyikwanisile ephila impilo eyinyama ephakathi kwethu engumuntu kwenza ukuthi sinanze ukuthi impilo le iyaphileka fundisi uthini ngalinda well owuntathikisayo lapha mfundisi ukuthi uJesu kuthiwa uza emhlabeni elenjongo yokuzeveza ubaba kumbe uyise angithi ngisho njalo ngezinye indlela engunanzela lapha ukuthi uJesu isikhathi eza ngaso ufica isimilo sikaNkulunkulu singathi sesi-distorted ngisho njalo sesiphanjanisiwe usathane wayesephambanise isimilo sikaNkulunkulu ebantwini
ngezinye indlela abantu babengasazwisisi ukuthi uNkulunkulu onjani. Nxa sibuyela ku-Old Testament uNkulunkulu ungathi nguNkulunkulu ololaka, uNkulunkulu ojajayo ohleze elindele kuphela ukuchaya abantu. Umuntu ukhangele ukuthi umuntu angona abe semfaka uswazi. So uJesu injongo yakuqala yokuza kwakhe ngiyokuthi alethe ukubuyisana komuntu loNkulunkulu. Abese veza isimilo sikaNkulunkulu esiyiso esingayisiso lesiyana esiphanjaniswe nguSathane. Okay. Yes. Siyabo. Juma Lodo. Enxa kuyikuthi Juma ulo mntanakho. Ngingabona umntanakho ambona ngawena. Angithi njalo tu. Nxa ngingabona umntanakho ambona ngaye wena. Kodwa lapha indaba ikhuluma ukuthi ikujule sijule mbijana. Indaba lapha ikhuluma ukuthi uJesu ubuye ezoveza uBaba. Okuthi ukuthi ngokukhangela uJesu kukhona esibakwazi ngobaba nxa sikhangela uJesu. Angazi ukuthi libambe njani, sizwise njani ukuthi uJesu ubuye ezoveza uBaba. Mina ngingabona umntanakho Juma amboni wena, ngibona yena. Kodwa lapha uJesu uzoveza uBaba ukuthi nxa sibone yena sesibona uBaba. Angazi ukuthi sithini ngayo. Yeah. Ngiyemzeliso olethayo. Khonapho sisese lapha ebantwini. Umntwana la nxa ungabona ngobaba kodwa kukhona okufana la exathu. Usuthi lo ngusazi bani, usithi umntanakhe. Lapha ke sokujula ngoba nguNkulunkulu lo. Kuthiwa uJesu wayevele nguNkulunkulu. Nxa esiza kithi sibona yena umlimi uNkulunkulu unjalo ngempilo yakhe ngoba lesilungu luthiwa is the radiance of his glory. So uNkulunkulu nxa yemi ukukhanya kwakhe kunguJesu kusiza kithi. Ngenye indlela ngokukholwa ilizwi liqina nxa uKristu eyamukelwe ngabantu esamukela uNkulunkulu. Yikho kuthiwa uJesu wayelo Thixo kuyisa umhlaba. So bamunye kabehlukane. Okay, siyabonga mfundisi Juma. Angazi ukuthi uyibamba njani. uJesu kuza kwakhe kwaku lenjongo yokuveza isimilo sikaNkulunkulu. Mhlawumbe abantu nxa ungakhangela inkolo ngalesana sikhathi yayisifiphazwe ngama tradition amaningi. Kuyini tradition? Imikhuba namasiko okuningi. Ungakhangela kakhulu into eyayingani imqoka kwakungani okwasokuphakanyiswa kakhulu kwasokungumthetho. Lemthethwana eminingi eyayilandela abantu belemcabango ukuthi nxa sigcina le imithetho siyasindiswa. Njalo inkolo yangikhona yayingelalo uthando. Ungakhangela uJesu indlela aphikisana layo labaFarisi. Wawubona ukuthi inkolo le yayiswela uthando. So uJesu uveza uthando lukaNkulunkulu ngendlela aphila ngayo ebantwini. Azayifika esimeni sokuthi engonanga lutho. Uyabethelwa esiphambanweni so uzeveza uthando lukaNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi xa lithanda ilizwe ngakwazi wanikela indodana yakhe ezelwe yona. Uba bonke abakholwa kiyo bengabhubhi kodwa babe lokuphila okuphakade. So abantu basebedrifte baye kumkhuba lemithetho. But uJesu ngokuza kwakhe kweza umusa lothando. Ukuthi abantu bazwisise ukuthi kungenxa yothando lukaNkulunkulu. Bese bedonswa luthando lukaNkulunkulu bedonsekela kuNkulunkulu. Kwesinye isikhathi nxa ufundisa kumbe kuseklasini esikolo kumbe ingxenye ngitshivi nebandleni sitsha yananzela ukuthi abafundi ababambe ngendlela efananayo. Ababambe futhi ngasikhathi sinye ngasiqobo sinye. Omunye ukhuluma khonapho kuhle kungene. Omunye kumthatha isikhathi azadinga ukuthi kanjani ahlalele phansi achasisele kuhle ukuthi kungene. Sihlangana lo Filiphi lapho. uFiliphi uthi ekhuluma kuJesu uthi sitshengise uBaba. Angazi ukuthi libonile indaba le. uFiliphi uthini? Uthi sitshengise uBaba. Show us the Father. Sitshengise uBaba. uJesu uphendula athini? Right, uJesu uthi nxa ephendula uFiliphi athi yena lo obone mina usebone bani? Usebone uBaba. Ngezinye indlela ungafuthi kuMateyu chapter 11 lapha iverse ngo-17. uJesu uthi yena uveza umcabango ukuthi lo obone yena usebone. Ngezinye indlela ngakho ngaya kuBaba engabone ngakho ngazi uyise engamazi yena. So
umcabango nalo ofananayo ovezwa kuFiliphi lapha nxa uJesu exoxa loFiliphi umcabango oveza ingqondo yokuthi kuthi ukuthi uJesu waye ngumfanekiso kankumbe is the express image ngisho njalo nxa sikhuluma nge-express image sithina nguye nxa ufuna ukubona uNkulunkulu ukhangela uJesu nxa ufuna ukubona uJesu uNkulunkulu Yesu angeke umbone ngithi kodwa nxa ufuna ukwazi ngoNkulunkulu uJesu wayeze ejonge ukuveza uNkulunkulu kulabo abedinga ukwazi uNkulunkulu ukuthi unjani. Ingxenye umfanekiso wesidindo Chuma ungasincedisa njani ukuthi sizwe lokhu azama ukutsho sithi umfanekiso wesidindo izidindo zikhona emahofisini kuyadindwa singasincedisa njani ukuzwisisa ukuthi uKristu uzoveza uBaba? Ingxenye ngimncedise khona phana umfundisi uChuma kuyena le oyikhuluma yesidindo engunanzelelayo isidindo siveza kanye lokhu asithi kumbe isidindo ese-organization ethize angithi kakwenzi ukuthi uthi wena isidindo lesi sifanana lalesiyana nxa siyiso ngezinye indlela uJesu uza ke engumfanekiso kayise uza ezeveza uNkulunkulu lokho ayikho khona ngithathekiswa ngabaseKhorinte wesibili ngo2 laphana iverse 19 ngo5 iverse 19 ethi yona uNkulunkulu waye kuKristu ebuyisana lomhlaba ngezinye indlela uNkulunkulu wavuma ukuthi agqoke uKristu azembathise kuKristu ukuze abantu nxa bebona uKristu babone yena. Ekuqaleni wayekhona ulizwi wayeNkulunkulu ulizwi wayeloNkulunkulu angazi Chuma ekuqaleni wayekhona ulizwi wayeloNkulunkulu ulizwi wayelo eNkulunkulu yona le indinyane esithola kuJohane 1 iverse ka1 ikakhulu nxa sesikhangele ubukhona bakhe umhlaba uvela ungabi khona lokuveza kwakhe uNkulunkulu ukuveza kwakhe uBaba lapha. So nxa esithiyona ekuqaleni wayekhona ulizwi okuveza ukuthi uJesu wayevele ekhona ekuqaleni kazange abe khona ekuzalweni kwakhe okokuqala. So uJesu ukuthi aze abuye emhlabeni lapha azalwe kwakuyindlela yokuthi uNkulunkulu athi identify with us abe ingxenye yethu abe phakathi kwethu ukuze akhulume ulimi lwethu angene kunkambo yethu ukuze simzwisise ngcono. Ngibona kuyikuthi umbalisi ukuze abantwana abafundisayo bamzwisise kuhle kumele ukuthi abe ngumuntu okwanisa ukuthi abe ingxenye yabo adlule kunkambo yabo abe relatable kuma students but nxa engani ukhatshana laphana ngananzelele even abantu abatsha kaba accept umuntu abamamukeli umuntu omdala olesimilo sobumuntu omdala olaphana okhuluma ulimi lwabadala babe befuna umuntu okwanisa ukuthi azwisise inkamba abadlula kizo babona ukuthi umuntu angona relatable to them uyakwanisa ukuthi benelise ukumfinyelela. So ukuzalwa ukubuya kukaJesu esiba inyama ulizwe esiba inyama kwakuyindlela yokuthi ukholo lungabi laphana uNkulunkulu engabe uNkulunkulu laphana but abe uNkulunkulu phakathi kwabantu ngoba enye iversion yeBhayibheli ithana ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu he tabernacled amongst us wamisa idokodo lakhe phakathi kwethu waba ngomunye wethu njengama politician nxa befuna ukuwina abantu bahamba baye kwenza ezinye izinto labo ukuze nxa esiba ngumuntu wabantu abantu babona hayi umuntu lo uyabaza abantu babe siyabonga mfundisi tu nxa singakhangela uPaul
elobela kwabase Filiphi khonapho isahluko sesibili ngo1 Yeah. indinyana siyafika ku11 uchasisa izinto eziqhakathekileyo kakhulu ekukholweni kwethu uthinta ngobukhona bukaKristu khona lemuva ingunaphakade athinte ngobungcwele bakhe lokuza kwakhe lapha emhlabeni afike esigabeni lapha athi awube kini lowo mqondo le ngqondo yayikhona kuKristu kuthona ukuthi ayibe khona kini leyo ngqondo yayikhona kuKristu ubhalela baseFiliphi ubhalela lathi njalo kuthona sikubambe njani sikuzuse njani siyabonga uPaul ebhala lapha ungakhangela kumsebenzi uyachasisa ukuthi ngabantu ababehlukene bavele Lydia maGreek obani behlukene abantu labo ubona kulo ukukhangelana phansi kule ngqabano abesesithena ingqondo yayi kuKristu mele bekhona iphi wayenguNkulunkulu ehlala phezulu ezulwini kodwa wavuma ukukhupha ubuNkulunkulu wehla wabuya phakathi kwesono esiphakathi kwaso phakathi kwehlazo waphila phakathi kwehlazo leli ukuze asikhuphe so ngenye indlela ukuthi kasizehliseni nxa singabantu abafuna ukuthi uNkulunkulu asebenze ngathi yikuzehlisa kumbe ufundile zehlise uyakhonza umnyaka khonze zehlise ukuze umlima asebenze ngathi sindiseke so ingqondo yakhe kuKristu yikuzehlisa lokuvuma ukuthi uNkulunkulu nxa ekhulume lami ekhulume lawe siyizoni masamukele uKristu abesesithungamela ukubuyela ezulwini labesesi fundise maybe okunye engubona lapha mfundisi ukuthi nxa sikhangela ingqondo kaKristu yayingasongqondo yokukhonzwa njengengqondo abantu ufuna abalayo lapha emhlabeni nxa sikhangela isigaba uKristu ayikiso njengenkosi njengoNkulunkulu phela wayenguNkulunkulu kodwa nxa isesiza lapha kuthiwa ubuNkulunkulu bana was muted bavalwa wabusitha ubuNkulunkulu bana weza waziveza njengomuntu okujwayelekileyo ke ukuthi njengabantu kule temptation yokufuna ukuphakama yokufuna ukuthi ngaziwe ngibonakale ngikhonzwe yi temptation ekhona bisilingo esikhona wonke umuntu nje ufuna ukukhonzwa wonke umuntu ufuna ukubonakala kodwa ingqondo kaKristu lapha echo nguPaul kuPhilippians 2 iverse ngo5 to 8 uthina kawube kini lo mqondo wakuKristu Jesu owathi lanxa enguNkulunkulu kazange akwenze kube into yokuphangwa ukuthi afanane loNkulunkulu wayengeza lapha afika athi hayi adeclare athi mina nguNkulunkulu phela ngikhonzani kodwa akazange enze njalo uJesu wazehlisa wavuma futhi ukuthi abethelwe njengenceku kumbe aphile impilo yenceku ngibona ngani kuyasilela kithi ikakhulu njengamaKristu ikakhulu njengabathungameli endaweni ezitshiyeneyo siyafuna ukuphakama siyafuna ukukhonzwa siyafuna ukubonakala kodwa uJesu kazange abe layo leyo ngqondo uJesu wazehlisa bonani yingqondo nxa silandela uJesu njengombalisi omkhulu yingqondo kumele ukuthi sibe nayo ngezindlela uPaul lapha uthi uKristu wazithulula wazithulula ukuzithulula ngokupheleleyo wathatha isimo sesigqili wazinikela ekulaleleni uNkulunkulu ubaba osezulwini wenza intando yakhe yonke njengoba injalo kazange akulalamele kazange futhi akuphange ukuthi uNkulunkulu ngifuna ukudobha umcabango lwana ulethileyo ukuthi muted ibale lisetshenziswe lapha eloku kumbe ukucitha kumbe ukuthula ukuthuliswa usike saxoxa ngomqondo wefoni ukuthi ifoni kuthiwa iyafakwa kumute ayitshintshi ukuthi ifoni la nxa ikumute isalilokho injalo ifoni isebenza njalo lapho uza enguNkulunkulu kodwa bese sitha ini juma asithi ubuthixo bakhe ukwenzela ukuthi ahlale phakathi kwethu ake mbuze juma umbuzo omfitshane lapha ukuthi kathi nxa ukuthi uKristu njengoNkulunkulu weza lapha wasitha ubuNkulunkulu bakhe ukuthi ahlale phakathi kwethu kuyini okwenza kube nzima kangaka ukuthi thina njengabantu esizidalwa sivuma ukwehla lathi sizithobe sibe lengqondo nelene ayikhona kuKristu nginanzelela ukuthi ukuziphakamisa kumvelo yomuntu kuphaka ku-ingrained emuntu kusegazini lomuntu ukuziphakamisa kuyenzakala ukuthi kwesinye isikhathi
umuntu azehlise esenzela ukuthi aziphakamise kuhle. Uzehlise ukuthi uphenduze isono sokuziphakamisa omunye nxa ekufaka uthi yena somebody can be proud in their humility. Benjalo mina sebili haya ngikhulumi mina anithandi izinto eziphezulu. Khona phana ilokho ipride kwesinye isikhathi kayizivezi ngokulalamela izikhundla ukuthi umuntu agijimela izikhundla lwisa ukuba sezikhundleni. Ipride iyakwenza ukuthi ngepride wena bakukhethele isikhundla esithile wale usenzela ukuthi uhambe ngalile uyipride. So iyaziveza ipride, ingaziveza ngokuzehlisa, iziveze ngokuziphakamisa. So mina ngicabanga ukuthi umuntu ozele ngowesifazana kumele ngaso sonke isikhathi ukhulekela ukuthi uNkulunkulu ngincedise ukuthi ngizibone ngendlela wena ongibona ngayo. Ungincedise ukuthi ngizehlise nginanzelele ukusilela kwami ngoba kuleyo area ye pride kunzima because umuntu can be proud in their humility. Siyabonga Chuma. Ake sikhangele isifundo seveke epheleyo bese khangela indlela iBhayibheli elibona ngayo. Iqhathaniswa lendlela esibona ngayo njengabantu njengomhlaba. Singakhangela isifundo sonesi ziyaxhumana thize. Indlela uKristu abona ngayo, indlela uKristu enza ngayo kaziphakamisi, uyazehlisa. Indlela yezulu ngiyokuzehlisa athi yokuziphakamisa. Kodwa indlela yomhlaba ikakhulu esiphila kiwo namuhla, umhlaba oqhakathekisa ukuthi kufanele waziwe sithi ukuthi wena ubani. Lapho khona dube abantu kufanele babekwazi ukuthi ulahani uvela ngaphi, kuyini osukutholile emhlabeni. Singakubalansisa njani? Kulula yini ukuthi emhlabeni onalogcwele othanda izinto lokuziphakamisa umuntu abe inceke yini azehlisa azithola? Ingawe impendulo ngifuna ukuthathela abajile kolujuma ukuthi uJesu wazehlisa ezotshengisa ukuthi wehlukene loSathane waziphakamisa ezulwini kakhulu. Wahlaziphakamisa ezulwini waletha inhlanyelo kuAdamu losapho lakhe okuyithi. So ufika zehlisa ukuthi ngifuna ukubuyisela kungabe le mvukuzane kaSathane. Lokho kutsho ngolimi lwethu kunzima kodwa ngoKristu sokumele sixhumane noThixo ukuze umuntu azehlise yikuvuma ukubuswa nguNkulunkulu. Yikuvuma umlimi akukhulumayo sifunda kanje indlela ekufundela ukuzehlisa. Nxa sithi sesingamaKristu kasivumeni ukubana silandele okulotshiweyo bese sikhuleke kutsho umfundisi uJohane ukuthi asihlalele emthandazweni Nkosi sicela kuba njengawe. Singafuza yena kuzaba lula ukuthi sikwenze khona. Kuyavuma yini sithi? Umfundisi uJohane udubuthi kuyavuma athi ngawethu amandla. Kodwa ngomsa kaNkulunkulu la ngamandla ezulu. Ngibona ngani ngiyavumelana laye umfundisi ngokuswelakala kwenhlanhla siphila emhlabeni ongani usifuqela entweni yona leyo. Kwesinye isikhathi ngithathekiswa ngomcabango kaMfundisi uChuma laphana ukuthi kwesinye isikhathi umuntu angakhanya sengathi uyazehlisa kodwa ngesikhathi esifananayo eziphakamisa. Omunye angazehlisa elenjongo yokuthi vele aphakanyiswe. Uyabezazi vele ukuthi hayi mina kumele ngihlale laphana. Abesefika ayehlala phansi laphana kwenze ukuthi nxa esephakanyiswa laphana sokuthi hayi buyani ngapha baba buyani ngapha kukhanya ukuthi nguye omkhulu. So ngizama ukuthi ngilandele ingqondo yokuthi izikhathi eziningi ungazama wena ukuthi uzehlise njengoba ilizwi lisitsho ngithi kodwa abantu bakufaka esilingweni sokuthi uziphakamise. Kumbe wena ngwakho uvele ula ingqondo yokuziphakamisa. So kudinga sibili umoya kaNkulunkulu ukuthi asincedise endabeni yokuzehlisa yonale. Abanye ngabakwenza ngabomba abafuna ukubonakala vele. Nxa ngafika endaweni kuyami uthanda bonke basukume ukhanya ukuthi nasefikile. Ingqondo yokuziphakamisa yona leyana. Kube kanti ke silokhu sibizelwa ekutheni kasibe lengqondo kuKristu Jesu. Wathe ngoNkulunkulu wazehlisa waba inceko. Siyabonga. Ngale uqaliseni kuGenesise
Singabuyela ukuqaliseni ngale kuGenesise isahluko sesithathu ivesi inyele ka9. iBhayibheli lithi inkosi uNkulunkulu yasibiza uAdamu yathi kuye ungaphi. Sihlangana noNkulunkulu edinga. Ngapha emuva sikahlangani loNkulunkulu edinga uAdamu lo Eve. Kodwa sesihlangana loNkulunkulu lapha sekonakele lapha. uNkulunkulu nguyokhanye sedinge sethatha inyathelo lokuqala elokubuyisana. Ecebeni losindiso, ecebeni lokuzalwa kukaKristu emhlabeni, lokuza kukaKristu emhlabeni lapha sifumanani chuma ngendaba yokubuyisana. Ukhanya ngani iministry kaJesu umsebenzi kaJesu njengombalisi kwakuyikubuyisana, ukuletha umuntu ukuthi abuyisane loNkulunkulu, ngoba isono salethu kwehlukana lokulwa lokuzonda izinto zakoNkulunkulu. So uJesu yonke iministry yakhe konke akwenzayo wayezama ukuthi alethe ukubuyisana. Kuthi ukuthi kunjalo labathungameli, abazali ngekhaya, amatitshala ezikolo, abathungameli bebandla ema-church, umsebenzi wombalisi ikubuyisana. Kulabanye vele abantu othi nxa esiyasebenza endaweni ethile kuyabe kusaziwa ukuthi lapha ahamba khona kule misindo lokuxabana, akulabantu vele abakholisayo ukulwa. So kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi sinanzelele ukuthi ubudlelwano obuhle yinsika yesiKristu, ukuthi sonke isikhathi sibe ngabantu abalamulayo. Ngithi babusise abalamulayo ngoba kuyathiwa ngamadodana kaNkulunkulu. Silwise ukubuyisana ukuthi abantu babuyelelane, sidilize ubutha lokulwa. uPaul lapha sitsha kwabaseKhorinte 2:5-18 uthi kanye loPaul siphiwe umsebenzi wokubuyisana. Singakubamba njani lokho? Singakwenza njani? Ngibona ngani ingqondo umcabango othathekisayo lo ukuthi indaba yokubuyisana leyi uNkulunkulu kasibizeli kuphela ekutheni sibuyisane thina kube lobudlelwano obuhle njengamaKristu kumbe njengabantu. Usibizela futhi abesesipha ichallenge uPaul lapha yokuthi lokhu ungumsebenzi, iministry kuthiwa ngumsebenzi, lubizo angithi right, lubizo olubizelwe wonke umuntu ukuthi sibe ngabantu njengomfundisi uChume sitsho lapha, sibe ngabantu abancedisayo ukuthi kube lokubuyisana ebantwini. Athi ukubuyisana kwabantu kuphela, kodwa ukubuyisana kwabantu loNkulunkulu futhi. Ngezinye indlela kumele sincedise njengoba uJesu wayejonge ukuthi ezencedisa abantu ukuthi babuyisane loNkulunkulu. Lathi sile ministry efana nayo kumbe silomsebenzi ofana nayo ukuthi sincedise abantu ukuthi phezu kokuthi babuyisane bona ubudlelwane babo umuntu nomuntu, kube lokubuyisana futhi kobudlelwane bomuntu loNkulunkulu. Kulo mzekeliso engifuna ukunika owake waphiwa ngomunye ukuthi abantu wathi benze isigombolozi bemgombolozeni. So yena wama esenta lapha. So uthi kibo sondelani kimi kodwa lingasondelelani. So bathe bayakuzama khona ukuthi nxa besondela kuye bananzela ukuthi bayasondelelana. Abingathi nawo hayi alright nxa kulehlula lokho ake lisondele khatshana lami, libe lokho licheda lisiya khatshana lami, kodwa lingayehlukani. Salani lokho libambene. Nxa besondela khatshana laye bananzelela ukuthi labo futhi bayehlukana. So vele kule lokho izinkonzo yokubuyisana osesenta nguJesu, ukuthi nxa sisondela kuJesu kwenza ukuthi lathi sidlelane, kuba khona ukubambana. Into esatshwa nguSathane ukuthi amaKristu babambane. So uthi uNkulunkulu usipha umsebenzi omkhulu omangalisayo ukuthi nxa kumnandi kangaka Dube ukubuyisana mina lo mfowethu, Right. umuntu lomkakhe, umuntu lomntanakhe, kube kuhle egumeni, ubuthongo buyehla, lokudla kuyadleka nxa abantu egumeni sebebuyisene bathethelelana kwaba kuhle. Kukanganani ukudonsela abantu kuKristu sibabuyisela kuNkulunkulu? Siyabonga mfundisi, into enkulu yikho verse 20 lapha esinika isiqiniso sokubana sizithunywa lo Kristu
uthi ngakho ke asincengene abantu njengoba lathi uKristu wasincenga wasisondeza kuye. So inkangelo kaNkulunkulu ukuthi njengabantwana bakhonza uNkulunkulu abantu bakhe kumele ukuthi singaba lenkonzo yokubuyisana emulini, emsebenzini, ebandleni, kuluntu esigabeni. uJesu seyinsika yethu. Kusuka ke uNkulunkulu abesesebenza njengodlawo lwakhe lokwana umhlaba sokubuthe. Singaba lenkonzo yokubutha isono siyaphela. Ngoba kula muntu ongazizwa ubuhlungu khona sikwazi ukuthi kuyingxenye yokukhonza ukubuyisana. Ingxenye ngengeze mfundisi. Ngezelela mfundisi. Ekutheni nxa sikhuluma indaba yokubuyisana, ingxenye kumele singachiyi indaba yokuthethelelana. uJesu injongo yakhe yakuqala nxa esize emhlabeni yebo kuze letha ukubuyisana kwabantu lokuthethelelwa kwezono. So andubana kube lokubuyisana kumele kube lani lokuthethelelana. Ngithathekiswa ngulo umlobi okuthiwa nguSmith othi yena ukuthethelela kudinga umuntu oyedwa, kuthatha it takes one person to forgive. Yet ukubuyisana kuthatha okuthiwa yi-joint venture, right? Ukuthi umuntu abantu babuyisane. Angeke ngithi ngiyedwa ngithi hayi sengibuyisene sengizibuyisile. Hayi, kudinga ukuthi kube lomunye umuntu ukuze kube lokubuyisana. Kube kanti ke ukuthethelela ngiyakhetha mina ukuthi hayi usiziba ngiyamthethelela kumbe kangimthetheleli. So kwathatha uNkulunkulu ukuthi athathe initiative yokuthi abuyisane lo muntu. So kuze kube lokubuyisana kumele ukuthi sivume ukuthi ngibe le initiative yokuthethelela lokubuyisana lomunye umuntu. Siyabonga. Ake sibuyele emuva esikhathini bafundisi. Sibuyele kuleliyani ilanga lapho umsindisi azalwa khona emhlabeni. Kuyafika engqondweni yakho yini sijajuma la umile eceleni eSndebeleni usukhangele nantu sane nansi ingane encane engumsindisi sizwe kufika nengqondweni yakho labelusi namba abakhona lamadoda lana ehlakaniphila evela eMpumalanga nanka abakhona lapha. Ngizama ukubisela emuva ukuthi sinanzelele sike sibe sezicathuleni sibe sezinyaweni zabantu bona bana ekuqaliseni ababa ngabafundi bokuqala bomsa kaNkulunkulu lothando lukaNkulunkulu oluvezwa ikakhulu nxa sikhangele esifundweni lesi. Mina into emangalisayo ukuthi nxa uJesu wayelele eSndebeleni engumntwana omncane abantu laba bananzelela ukuthi inkosi bayamkhonza. Nxa ukhangela izazi zeMpumalanga ukhangela abelusi bezimvu labana babona ulutho oluthile kuJesu. Kukanti isikhathi esiningi nxa kwesinye isikhathi umuntu sibili uyantsara lobukhulu bakhe afuna ukungena ukuthi abusebenzise yonke indawo lapha khona i-title yakhe kumbe kuyini kumbe inotho yakhe ibizo lakhe ufuna ukuthi linanzelelwe enxa uya introduce ama introductions are right sibili akulalutho lubi ngawo ukuthi omunye sibili uyakhubeka nxa engasazange sibili izicoco zakhe zenziwa abantu babazazi. Sasibone ngani sicabanga ukuthi nxa sibuya sibakhulu siba lendonsele ebantwini. But kodwa uNkulunkulu ubuya le plan reverse yobukhulu. uJesu kabuyi lobukhulu basezulwini. Alibana uJesu wayengabuya lobukhulu basezulwini mhlawumbe icebo losindiso lalingeke lisebenze kuhle. Kwakungaba njengegetsi ebuya ivelile voltage yonke uchized off ukuthi ama radio lama television. But kodwa kungani kuthi ubukhosi bakhe benzwa njani? Bagutshuzelwa ngomuntu wabuye ezelwe ngumntwana. So ngezindlela omunye wazwalinganisa ngokuthi ungaletha i-testimony kumbe ubufakazi obu-perfect. I-testimony yokuthi anzange nathi, anzange ntshontshe, anzange ngiqamba amanga, anzange ngithini. Wenza ivangeli libe ngani likhatshana lo muntu osaphila impilo yesono. But nxa umtshela ukuthi nganginje
kodwa uJesu wangenza ngaba yilokho engikho khona namhlanje. Ivangeli liba lamandla. Engakakhulumi iparable yakhe yokuqala engakenzi ngisho even imiracle yokuqala. Okuqala into yokuqala ephawulekayo ethuchayo lapha ukuthi uyakhonzwa. Elusane engakenzi lutho engakafundisi engakenzini sihlangana lamadoda la. Ngitsho amadoda eMpumalanga bathi ingaphi inkanyezi besiyilande ungaphi sifuna ukumkhonza. Sithi uyibambe njani ngamafitshane? Well, ngamafitshane nginanzela lapha ukuthi indaba yokukhonza imqoka empilweni yethu njengamaKristu lokuthi kuyini esikukhonzayo. uJesu sinanzela lapha esiza ngapha kuMatthew lapha kuthiwa izazi lezi zeza zithwele izipho zazemkhonza ngithi sithola futhi abelusi bezimvu lawo besiza futhi bebelandela bafike bamkhonze esesitebeleni elusane njengoba sisho. Ngibona ngani uNkulunkulu khona phana wahle waveza ukuthi kakudingi ukuthi ngokuzwisisa kuphela imission kaJesu lalokho uNkulunkulu ayekujongile ngaye kwakwenele ukuthi akhonzwe khona lokho kwakwenele ukuthi abantu bamkhonze. Kube kanti ke umcabango yasilahlekela thina nalo mcabango ukuthi sikhonze uNkulunkulu kuze kuthi levangeli lethu kumele ukuthi lize lipackagwe licecisiwe ukuthi lifakwe endaweni lifakwe lawa bucwazi kuze silamkele. Kanti uJesu uza elusane enjalo. Umcabango ovezwa lapha ngokuthi ivangeli leli lingakhanya sengathi liyadeleleka. Kodwa ke kumele silithathe ngokuyiwo balo linjalo ngoba vele livangeli likaNkulunkulu. Emuntwini wengane leyi kumbe emntwini wosane loludobi uNkulunkulu uba munye loluntu. uNkulunkulu uba munye loluntu. Indaba isipha themba bani indaba yoNkulunkulu indaba kaNkulunkulu esiba munye lathi emhlabeni njengona lo. Ithemba ligcwele mfundisi wami ukubana lanxa sidlula phakathi kwenhlupho esikuzo siphakathi kwehlazo lesono kodwa ithemba lethu nguJesu. Ukuba ingane kukaJesu waze wabethelwa kwenza saba lelungelo lokuthi sikabantu abankulunkulu basindiseke. Manje chuma nxa sikhangele uJesu uze emhlabeni lapha ezoveza ubaba sikhangela impilo yakhe yonke leyi. Mina nxa nilalela isifundo ngisibala kuyini engingasala ngubambile ngoNkulunkulu. uNkulunkulu kasebenzi ngendlela ethi sebenza ngayo. Kwesinye isikhathi sasicabanga ukuthi nxa ngisiyachumayela ivangeli uzabantu benilalele kumele ngibe ngihamba ngemoto ephezulu eBabuliviri ngihambe ngigqoka isudu emangalisayo. Kwesinye isikhathi esikhangele ngani izinto ama-struggles kumbe engxenye yokusilela kwethu engxenye ngilomkhuhlane ongihluphayo mphila ngamaphilizi ngibone ngazathi wona lana ama-weakness azavimba ukuthi ivangeli balizwe abantu. But kodwa lapha ukuzalwa kukaJesu le ministry kaJesu isivezela ukuthi abantu nxa bebona ukuthi lami nginjengabo kwenza ukuthi lokho engikuletha kibo kube into engaba seduzane la. But ngingabuya ngivele ngilento zonke nginothile ngile mali ngilalokho ngile title enkulu esigabeni ngicabanga ukuthi yikho kuzafuqa abantu ukuthi bamukele ivangeli. Umsebenzi kaNkulunkulu kuphumelela kwawo kusemandleni kaNkulunkulu yena ngokwakhe. Sitsha sifundo bani ongasitshiyela sona njengabalaleli ngalokho uKristu akwenzayo esize emhlabeni ezoveza uNkulunkulu? Ngamafitshane ngathi mina uKristu ufinyelela abantu lapha abakhona abesedala inguquko. Ubafinyelela njani? Ubafinyelela ukuthi afanane labo eze azifanise lawo lanxa engafani labo so ngokuzehlisa. So engakutsho ukuthi njengamaKristu silomlando ukuthi abantu sibafinyelele lapha abakhona. Ingqondo eyayikuKristu Jesu ibe yiyo ingqondo esilayo ingqondo yokuzehlisa. Siyabonga.
umbalisi omkhulu ovela kuNkulunkulu imfundo yonke bafundisi imfundo yonke balaleli imfundo yonke sonke sendaweni ezitshiyeneyo ngezindlela ithola isenta yayo nxa ngasebenzisa lelo libala kuKristu konke sikufundayo ngezindlela kumele kweyame kuKristu kweyame elizweni likaNkulunkulu sikhangela indlela uKristu aphila ngayo sikhangela indlela uJesu wenza ngayo indlela azehlisa ngayo indlela aziphatha ngayo indlela alalela ngayo singavele sinanzelela ukuphila kwakhe bese sicela amandla akhe ukubana abe ingxenye yempilo zethu sicela ingqondo yakhe ibe ingxenye yokuphila kwethu uNkulunkulu uzasenzela izinto esingeza ke sizenzele zona thina uNkulunkulu asibusise asiqinise ukukholweni sizacela umfundisi uDube asikhulekele asikhuleke nini baba wethu siyabonga Jesu olungileyo ukubana sikhumbuze umbalisi omkhulu silandele ngemva kwezinyathelo zakho siza wonke umuntu olalesi sifundo loza kufisa ukufana lawe ubana sifane lawe usithungamele sihlanganiswe nguwe size sisindiswe nje siyabonga siyakhuleka amen amen